ASDC asong ben pharangkya mai phase manifesto kapang dakpon Nilip constituency long pabitra rong pia phan vote kerek pi Kalitang biren bia phan first days anniversary ka chiki mo aja me kedeng pon Karbi ang Autonomous Council MSC Kilig ni tami nangte bokbom asonlo lasi ASDC asong hin pens tami MSC Kilig surihini ra ingkoi ra hini farman manifesto alo pharangkya mai phasi ASDC Public City Secretary Daniel Teron hin pensi pangdak ponlo labang solong jasmet pet alang le tumson krihini alam thea puthak jong poniglo ASDC asong le puthot Karbi ang Autonomous Council cari ponlong pulo tangte tangka pinang ni pin pensi ong dung Karbi ang arisu ejang atau aphan woreng pi ponpo laben Karbi ang Autonomous Council kachari aronalo tami akimi kasemar pon je phan chesiglo pose manifesto along tami jong pon thu lapen ASDC asong hin pen arsik jik pen Karbiang long arada phan kachuning ri pon lapu hello non ke bang ji MSC Kiligalong ASDC asong phan wood jog ranang pahai vek non lapen nili tu autonomous state alama puthak tami an sose ja kong chelong pen ang song ang deng an ke pon pen autonomous state ke palong lok ji phan sai klem pon vek po pose kachuning ri patu pon di phupen dharam singh rong pha report Malong News PSLC tum abang kan lapung kan siksiruk sihan ro kedutang hormusi autonomous state bang han kade apotsi non ke nili tum chima thalo aphrang mata SSC tum sihan ro it is suspended non ta puthot nili tum bang ke adaito mata interior jiru nili tum chima tha soren adi dojok interior jiru asose nili tum chima nili tum adaito la bang chibiru nili tum adaito puthot asal council election pen akimiya spirit pen lapen akimi akamatha pen nili tum puthot la bang ke deng wonderful Pela pasal council election makin nilai tu mana partai nanti. Lapan isi bangke nilai tu NT BJP elements atau mana force tu mana Congress pun APSOC pun ASC nilai tu kita pun. Nilai tu kacing room ya pancisik loh BJP ya pan kacing daging. Setelah Congress tu dah intang on APSOC tu dah intang on. Nasi lalu apa nilai tu non inform itu. Jom si cingrum rep tu. Lapan ke BJP itu bang dia tu, BJP itu si sarkar bang jual, kalau sekarang non, abatai election tak mungkin lama ke, Kongres pen APSLC itu intang boy erogen, edaman, maksud apa sih BJP itu sarkar bang. Lapan ke ini tu, council arus tak dia makin Islam. Ada lah bangsa konsul arus bangke bank tik lo lake 1951 sekasana lapen lah bangsa arus bangke lake ala council amhang kit ceng hono pancok anono pian bang itu hasil ini tu bangsa arus tadi itu yang si vote berat atau nak dan hajat itu misalnya voter list tak kini lompo lapen ke ini tu Sorgari Gambura kapre istilah dulu kita tok betul. Sorgari Gambura pada Gambura tempat di Tormaha pakai. Sorgari Gambura pada non tiba pun di Papati. Lapen rong Gambura pun non tak pernah. Nilai tu ni boleh majisik po. Lapen isi bang nilai tu ni po bang. MOU dan itu implement pun majisik. MOU dah aklaus tanah di 95 atau macam macam ni dalam. DCSP anak bangke law and order alignment dan council akan pindah di pun. Yang menyulang betul. Setelah lama berbicara, ini tu yang si long highlight betul lah pakai itu. Di pedestal yang dengan pakai council along kiwan itu di mana tampak pacul. Lapen non voter list itu ceklo. Asami sada dura episode conference long ke kupus long mana. Kupis dia cek kecing kima. Detail kan tidak tu cek kita tu pun kan. Sudah karya long lah pensil sebagai opsional long sipiko. Council session cipta tu si puthot session lo ciparai tu nahi palaman ada demo. Angke laku kacini yang bagala APSOC conference 1969 tura long gitu Filipin. Kalau kita lihat lo lagi tu ke parlemen kita long bill por yang pasen pilihan yang dah ada option si pikok semua. Mangke jauh dari session ciparai sudah dia tu biasa sih kita ciparai tu. Nah, pilih Nasi labang saya PSLC ko tentang mesak si hok dalam no. Non tahu tu apa cuba alam tu sekali ni berarti. Natung pulo
langsung voter list ke cocek. Itu oppose dulu. Oppose dia tiga dalam election turun nama election ke turun tu apa? What is that? Dia pada asal ni sedak anak saya. Masih dia itu apa bangke? Elah bangke, paklang pun boleh. Hai dia dulu deh. BJP, Kongres, APSL, situ tentang mata kira soal. Ini itu SC itu mata kira. Lapet? Ini itu give and take policy. Kongres sama pen, Hemanto Biswa Sarma. Border dong. A problem is solve dia apa nama? Cinti joy kan nama give and take policy tu pakai. Itu kan ini. Kopi po. Ini itu program bangke lah 1951 aku order kian lo, notice kian lo central mana government itu, lalu langsung boundary commission itu, boundary commission chairman lo Bodiram Bora ke, masalah pakai investigate puri pakai sih, pakai claim lo pakai ni, halah pakai itu lagi. Give and take policy ya bangke lah ke, quantum contract sama pen, Hemanto Biswa Sarma study lo dari itu cini deh, kita pakai constitution atau yang pakai valid, article 3 lo itu puri lo dari lo, A B. Tapi 6 schedule of the first paragraph of masih lama void. Bang Jok na ahoy change ni ke. Ahoy ke change ni ke. It has to be approved by Parliament. Article 3 A and B along top. Lapet 6 schedule autonomous area boundary yang si jalani pun governor. Hemanto Biswa Sarma pe contract sama kan kami governor pun. Who is they to change the boundary of the autonomous council? Tapi lain ini, proyek ini itu oppose. Dan par ke kata we alam dak tok lo, tapi sakuri alam tak, ini itu dak tok pun. Ada non sakuri unemployed youth bat people kan. Setan non omdung omong itu long tu deh. Tapi inut banyak kalau atau tak kenam kan lo, poisa kan lo. Tapi ini itu yang si vote nak pindah pulau deh. Omdung ayut sepan itu sakuri aki joy lagi. Kasi din itu mana kau Aruni phain ko trok ani lakhain ko pon nilip constituency ke parlo pini narlosni along dam si speaker ke trok si bokajan LA MLA Dr Nomol Momina Hinpen nilip candidate Pabitra Rongpia phan vote kerek pi ajai me kedeng pon ada porphai ke pen pangcheng ponsi pang tingkro polling center akhoi puta polling center chotian number la pen toko langso polling center alonganta vote kereka mai pado thamlo laso mai long nilip BJP mondol committee ame phubaboram teron kongchun mang relipson teron nilip BLCC chairman Winson Ronghang la pen ong dungaria sang hola pen rong rada tum bang pharokothom sose tum chetong dun la pen nona phongle thota nile balong ke Pabitra Rong PC highway ji la pen high thudet lipute ke dam tang nile balong ko an ma kaching thora bor cycle long la an sose se nile bare ji paching thor la pen pachelar ko bosi pherang ke tuma thengno MLA pen ningje pon la pen nile BJP candidate Pabitra Rong pia hin pen ta nona phongta nile constituency pen BJP ticket ke long dun loke nile barada hirjumi la pen Karbiang Autonomous Council Dr Tuliram Ronghang la pen Assam CM atum nangkang hona joklo puta than pachini pon chukki hola pen Ramesh Teron report Malong News ছয়টা আছে আমি 7টা জিকিব আমাৰ নিলিপ সমষ্টি 100% জিকিব কোনো টেনশ্যন নাই কোনো ঠাইতো গড়বড় নাই এতিয়া আজি কৈছে পাংকিপুৰত যোৱাবাৰ হাৰিছিলে এইবাৰ ৰিজাল্ট চাব আপুনি পাংকিপুৰত বহুত মাৰ্জিনত আমি এইটো চব আশীৰ্বাদ কৰিছে পাৰ্টি চব সহায় কৰিছে মৰম কৰিছে আপোনালোকে মানুহৰ চেহেৰা চালে গম পাব যে কিমান ফূৰ্তিত আছে হয় নহয় আমি নিলিপ 100% জিকিব আৰু বহুত ভোটৰ মাৰ্জিনত এতিয়া আপোনালোকে চাওক 2016 চনৰ আগত যেতিয়া আহিছিলে নিলিপ লগে আহিবলৈ মানুহ ভয় লাগে ট্ৰাকত আহিব লাগে গাড়ী আহিব লাগে এতিয়াতো চকী ওলালকে মাৰ্চিডিছ গাড়ী আহিব পাৰে আৰু এতিয়া আমাৰ সোমটাৰণৰ পৰা পাংকিপুৰ 4.5 কিলোমিটাৰ মই চেংচন কৰিলোঁ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল নদীলৈকে ৰাস্তা হৈ যাব উইদিন দিছ ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্ক অলৰেডি ষ্টাৰ্টেড ইয়াতকৈ ডাঙৰ কাম কি লাগে আপোনালোকে নিজে যাই পেলাই দেখিব ৰাস্তাবিলাক চববিলাক কাম আৰম্ভ কৰিছে 5 বছৰত মই যিমানখিনি কাম কৰিলোঁ আগৰ MLA বিলাকে যদি হৈ নাথাকি মেকেজাং MLA বিলাক যদি অলপ কাম কৰিলে তেতিয়া নিলিপটো এতিয়ালৈকে মই কাম কৰিবই নাথাকিলে আৰু তেতিয়া মই চাকৰি ৰিজাইন দি পেলাই MLA হ'বলৈ দৰকাৰেই নাছিলে যদি ভাল কাম নকৰাৰ কাৰণে আমি আহিবলৈ গতিকে আই এম টেকিং ৰেছপনচিবিলিটি অফ অল 6 কনষ্টিটিউশ্যন পাৰ্টিকুলাৰলি নিলিপ এণ্ড দুৱাৰগুৰি লাষ্ট 5 years মই প্লেন্সত অলপ বেছি কাম কৰিছোঁ ব্ৰিজত অলপ কম দিছ 5 years অলৰেডি মই এতিয়া যিখিনি মোৰ 30 crore ৰাস্তা পাইছোঁ তাৰে 22 crore নিলিপ আৰু দুৱাৰগুৰিত মই
মোৰ MLA খনৰ পৰা মই দিল্লীতো কথা পাতিছোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা স্কিম PS lo PS angkang pidi pangkikro pilo Mei do phone lo asi ongdong akhir jo Mei lo penakang hon Mei tum po tum akhir jo Mei itu apa tu pen peneng let lo setame MAC akilik 100% nilai awar pen setame nilai konstitusi setame high back Asar nangli fan ison karju kang tung lah no. Nasi nangli ku son ar niom pe nangli la non apong ta batah ini apong nangli emisi tiket ke longpon long malabang so mahum meme rada tum labang so alam nangli klar dak ban thani ma. Isen alam lo na tum karju nasi asal kita nili kecengsi Honorable Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma lapen iritum kaceng honai CEM lo Dr. Tulinam Ronghang lapen iritum AMLA mate Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Mumin alang tum kang hon lapen kang jinso pen ajok lapen ongdong nilibarat ape tumpu tumpote mar lapen jirpu jirpi doan setem alang tum kang hon lapen kardong pen ajok sehingga hot dili tiket kelong e paneli long lo si kecengsi nili alang tum pansi nili akiro PG lapen hot nili paneli bo perman karja PG pan nili bolong atau kan no going long doan setame kei doan setame dorom doan setame pacing korea pan kam ke claim PG pan nili panisi awar sai na ki pie pon nili akiro pilo lapen rat ahir dumedo nili lemji Aruni fain kore trokar ni numbering kore pli Deopan ni constituency ke parlo lang nirja Karlitang Beren be first date anniversary mate ingdeng isi Karlitang arani kachike mo asai kapaman pon Karlitang Beren be asope message dituka be pila pen hemisia tum cherap chetu se kachike mo ajai meg deng pon lo chike mo ajai meg along messaging samjin pen chun pon Karlitang Beren be amahang ke thai arni ingkoira trok aru achiklo farokre serkebra aplikebra trok la pen ame kichilaki aru ingkoila trok arni surihinra ingkore isi asengkan Karlitang Beren be trok sikebra pli aningkan an pirthe boche boma pora hojita me karbia khealong arnam arni ke thok ke jera sai chuar ki chop hejo kurusara sai si ke claim pon pusialangli ahemasor aso amunatum penthan pachini pon hanjang lang sopan Egyptian rong pi report Malong News APHL se candidate Baburam Terang afan vote ke hang piamai ke padopon Numbering ko rahini Soroputhar MSC constituency ke parlo number ke thom dilaujan ingtia rong along ke bang ji MSC ke liga putha gorong arat pen che than che moma jai me ke dengpon APHL se asong ke karbyang long arada ke sung do an pen ke pajok long ji aphan development aphan la pen ke chi so aphan voter list along pen kang thanan parta sik schedule ke pang tang ji aphan si election kar jabdun potalang li pen ningji pon la se kapre ka song atum tangka hor ok penang ke bai long mang hudunang ni nangli tum kheilong ri aphan ka ching honduk le pute APHL se asong aphan ne vote pira pahai weknon pusalang li pen vote ke Mahelong Ningjepon Hanjang lang sopan Egyptian rong pi report Malong News APHL se asahem kimi akhoi puta PS along kang pupon lakhain koi raphon nili MSC constituency ke parlo aru ni phain koi toxier ni APHL se asahem kimi akhoi puta PS along ing pupon bangsa asahem kimi kang po mai long akhoi puta PS President James Phangcho pen se mai charipon labangsa asahem nili ba APHL se candidate Rajesh Tisopen si ing pupon lapen bangso mai long APHL se convener Suresh Tiso panong phangcho lapen ong dong arada tum chetong dun si mesen pen sai hem kimi kang kwasai pachun pon chuki hola pen Ramesh Teron report Malong News taklong kama warke Mahamaya constituency la pen ke Korkanthi constituency la constituency ini cetok lo la pen da ong dong suri si sosiara ni tum chetong lo la pen ke la sohut dat Mahamaya constituency candidate Robi Singh Ronghang la pen ke ile tum Korkanthi constituency candidate Sir Daniel Teron la bahini phansame tum karcho pon pe dolo la pen ka hoglo non ile tum Karbiang Long arlo Mahamaya constituency la pen Korkanthi constituency asona thasi Karbiang Long constituency ko ra thogolo stame rata tum non chini tanglo la pen a make prang tanglo a thai ile tum det jong se cherai kom nang ji polo tang te ile tum la non BJP la pen RSS la pen la Congress a party national party aphan mai tum chi ot hek nang ji jong si la national party aphan BJP la pen Congress aphan jong si rata tum pahai bomlang polo tang te itum Karbiang Long arlo ituma long le phelang pen cheng lok ituma det kaddo ka ve ituma jakong sakuri bakuri pen cheng lok kaddo ko yan tamela tumsi chojor daji la pen kel tum ni tum paning bodaji la pen APHLC pen tuma ke mangela lo ile tum 6th schedule to the Constitution of India teng pen that paragraph 20 teng la da tribal areas purpose that tribal tumsi election tame thurlong chon nangji vote tame joglong chon nangji contract pen cheng lok sakuri pen cheng lok
kacing thura bai amar sayan tami 100% deh 99% kali 100% dak tribal atumsi dak longchot nangji lake komane APHLC atum le kanije palam kali lake lake 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 long seketo lapen kele tum APHLC tum yong si non kachari council non election kele council yong si tum hided polodangte ili tum la paragraph 2 sub paragraph 7 6 schedule to the Constitution of India tengpen itum separate voter list ke selam back po lapen paro katum kicia soto mena bangge water list ben itum than lapo longle potan dami tum cancel abi kicia tum longle potage trading license and damila tum aronre penange do tum hange tum than labji lapen adak inglong aso tum sila dak longle ta nam long chonangji longle ta mele tum si pota long chonangji vot ta me tum jolong chonai MEC masi manji ma ye masi manji ma sie masi manji ma lakela dak tribal area opposite tribal tum si long chonangji hinia bangela lo arjiting kluipen ili tum kache hangbom ahem prek autonomous state article 244 ya teng bangkai le tum ke arpong tur prince le tum ke hangpo gapen ningkan phong bong ni tum lake palong back ji lake la hello la si non e prangi bang jelang election bangkai dak mohamaya korkan thia long ka chela rasona taksi constituency ingkora trokara tum stamela chelar nang po gapen ke la ile tum hana pa chobai ituma longri ituma det la tum hana ka chong thoi nang ka chojor tum lapen ke le tuma council na pa phuk tum 6 sidul aja kong apa phuk la bangso BJP la bangso Congress phan ke akai si masih tum la dak pen karbiang long pen kai le tum parem det nang po la pen APHLC si la dak hai nang po la hello kene ka maya son ka paman pon la kanang li khang kang kum kar ni la so maya long nang li hin ben ku pisi puji ko aning che the nang li ke ha ye a putha to pini dak men taro rong pak long kam nili mina ahawarlo rupjilia klamalong nili pini dak kang thum karne nili phan lapen akihai rubising sarapan nili tumbang hinia phan mohamaya lapen kolkan thi chingrum si nang thumar ne lo ningrong pik lo nili kithek long pini kithek long suri sia thak so se pena porsi lake APHLC aphan akachirap chitu binong lo lapen ang thek lang dak lo pini je hai atlo ong dungarat kolkan thiarat atum nang chitong dunji pini dulang nili hawar pen boy pita kichok che hala BJP lapen Kongres ay tu bangke APHLC meeting dak do pucini lor pensi alang itum hor ok pen bay si nak padulong le dedlo lasi ka chuniri kang tunga bangke rada phan ka chuniri kang tunga bangke election hut non kiche su pen inglong su ron ka che dana hut nangli tu manghu nang nelo hor ok phan ke ri nang nelo hor ok ke ili tu makhi penta chunam thek la pen chu thek lasi dak korkan thi hawar la pen mohamaya arat nilir atapan kacuning ria bangke hor ok pen nang litu mat det bangke phango nang lelo dak pak longkam hawar ko ane kilang me non kiche su tum nang hailo tangte ili tum la ken hok etpo la pente karbiang long arat apana kacuning ri la hen lo non election tarik ner kep lo la bang so hut hor ok pen nang livor ador ki sudak jor deri non BJP tum MOS pen ajok sit kep kipi la bang so putha ke nilitum ke karbiarat atum jongsi lapeneng long so tum ni tum hanang pahay lo patangte BJP kiyor tang apot ni tum ke cinam tu detpo lasi neng thenon karbiang long arar tum la kiyor tang long ri ke apot ke ni tum APHLC ansi van thek choti Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar dak birta.